Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ha ka arpo hinru terik unai wing arzar arpo. Nakaliang jong kipaj ba nong song snong jong ke elaka light lengkot kila pensyai paj ba halor ka jingken tho jong UMLA ka pun ursla constituency uba preston tinsong da ka baong ba kam mento ye ke nong song snong ban persya ye ka surok bypass. Ha ka bayadai bat kani kipaj ba nong song snong kila penpau baki yang persya ba halor ka jingterwa ban sna ye ka surok bypass bat ha ka jo ka poru kila dawa ba ka sorkar ka dai ban sna ba ye ka surok nakasurok kabarim kabayay lingba yagasnong light lingkon. Ka cingwan cungi hang ni kolong pensyai yu paj bang ka ilaka lai lekot halor ka cingkren ba prastun tsong bola kentho yakin nong song snong jong ka ilaka lai lekot halor ka cingyat roli cungi pan persya yakin cingyat ka surok bypass nakalenti ke bathamai kata hak arflai terik Berai November sedang arcar arpau. Ni kum kinong song snong. Gisngo baka jingkren coba prastun pensong. Kam don nong rim. Hai ru. Namar dei setia unong song snong. Jong ke ilaka lai lekot. Bat lani unong mikmat cungi. Ka bakam pelongo susu. Kalong ba kumnu tip. Baka ni ka public hearing. Kadai ka tip tak paj ba jongke ilaka lai lekot baru nomor bawat hagar rikot jongke sarkar ru lengba ka social impact assessment report kabla long haka arfotrik Disember arja katpra kala syai badan tang kan nyungut kibriu kibadan hakanika hearing katba kenong songsnong jongke ilakot syaka song jar duna ye Ikuaru pantai syai mentah kalau kejengkren pak prostun tensok menin kesini hak lo kecing bi kekat kubur kenjat syai kata ke arsan trik 9 November sistem arjar arfau bawong baka mentua yangi banilek persya nomor baya kapisa jogi trai caka ladep siulut hak bede kani kecing siu pisah yaki trai caka nyim kuat bantu keluar ru nawar di kelemwan hangdi bani keren halor ke siu ni bom siu ke pisah jogi trai caka baka sarkar ladep sim kumban supen kenmah kani bawat ke constitution jogi India hapok artikel khatsaw hadu arfwe kala batasya po we dong song snong udon de hok pan tip ban keren pan yosno pan bak kamdon kam e kolong bo mla ban rai ya kan dungu kam klem kajing yosno jongki arlang mama kamumut kumba kolong menta be yosno bat tip kidai tang kitrai jaga ndrei kinong song snong juga ilaka lai lokot kimdon cimtip lor kan hika surok bypass dah kebedai kecingong jingba prastun tensong baladayat nakabarim kieng kisem coki beriu kila macam lilut lihat insim nuksa nakan nongpo lat maureng mau kriak bunda kieng kila syaliat bat ke sarkar ke siu baik kumba kadai siu kejingan cumi hangni tengiru kumki pajbak nak song sno jogila kalel kot dipenrem cur halor kan dikejingile don bor nadu deputy CM usirdar jogila ka bat kinong kit kam sno halor kejingile don bor bat kejing yatlat kecungki nangi pajbak nak song sno jongka hagaban pensngo pensngap ini pajbak jongka ilaka lain kot dipenrem curu yo MLA jongka seorang konstituensi UMDC kalang perdem laj kro konstituensi bat kinong esak nak beta cung pajba kibelang kinong esak nak beta cung pajba thosi kan ni kenti ke bom menta imban si ban kentho bat ong wat namuan esak ini pajba
tang hekipor chan election kat bah hakani kapor ke pemerintah ki bat sengap cercar ku mumah hatu piran don ke imu selendat gedu jungi mentah hang ni kalong balada kumnu pidai bat penbek kham kloi man khot ya ka public hearing biang session ikipai ba nong sangsnong ka ila kale likot halor ka social impact assessment ikuturu yo sordar ka ila ka uba alansan sabong bodain aiswa da ka city saka dc bat pensangi swa ya kanika ka balada kumnu pidai bat penbek kham kloi man khot ya ka public hearing back session ya ki ba nong sangsnong ka ila ka lain kot hal ka social impact assessment ikuturu ya sordar ka lek ila ka lain kot badai ba alansan sabong bodai ban ashwa da ka city ya ka dc ban pensangi swai kanika kam tat hadu ndai lala ban penbek pat ikni kendram hasno kumakalang mentah udai une uju hi ubreu ubabat kum u deputy cm ubalabu ya kejing biang ya ke ilaka lain kot sasisen biang kumban supen kan ma hakapor bangang abat kum urang basnong ubadai u ne hi ubreu ubalabu jing habedai bat kejing sna ya ke yo lain kot handai ngam syam lasngam ya uni uba perstuan ngala sim ya ke surjong upaja eitat anda lalong cm uba SH la bang kwa hedwar ublay ubala pen olong bat penbiang penbiang ya kayo layo ban sna ya kayo lain kot da kalenti ka bakhuat bat ka basro kamar bun sien yirju pelong yi dorbar ha kadong bat kumjuru ha ilka lain kot hadu banginda job ya kena kejing semua